Patar fatu I se whaopoponga o tala mai Ausetalia. O leo whamatu mai leo ata mai le CCTV mo le whamoe e mawai se fesosoani le saidia o I lātou na amataina se afi na sa sawane I se haonga I Victoria o atu le whamiliona le tau o mea ua whaleangaina. Ia ata o lo iloa aini ali se toolua na nga iane mani mea whaingaadwenga I le Christian College Senior School I Geelong I le tai au pōle so le tausanga fōu o le tausanga rei. Sa iei mea sao la whaaleangaina au le itutuina le afi se whale tele e au fiei mapotu a onga. Na mato I whaaleangaina uma lea whale le afi au la eipa au li sa whaonga le awuri ia iata ma watalo sanga leo iso stasi tau sira fiesina whamtananga I le toolua lea ia vave longo atu le ofisa o leo. Ua whautua ina tangata I sini ia ngai ese malesami I le soina ua matawina le whaatupla ia o tūranga le mamao le suawai. Ausetalia le lei mo le to'atele le aiosini a meise le sami le surufanga o tangata ia sovevela. Ta uele 9 News o se vaenga o taota wa ta hawhea atu a ngai wafu I sini ma matawhanga ma ua whautua ina ia le whainga malo ni usawele se ia ta ofita elenga ile so se iau ile whaiunga le vaiaso. O le te tele fo I o timunga I le vaesanei ua tafe atua ile o tauta ile sami ma vai tafe ma sawa I malesiama I vaenga I maasani ile to'atele I ta elenga. Whai mai ai titi mai pe fitu sulua I tūla e te tawana whaatalia I whato ato e kilia le sua mai. E tō tele wā a fie le flu I Ausetalia I saute, ma wā fuai mani popolenga I le toia e wā onga le whanau se teimia le utoe mamao. Whai mai o lo lua I lua vai aso mua Januari lua wha wha, o wha mawi nai tō titi tōru se lau I lato wā a fie le flu, mai le vai tau ar kirisimasi se ia o mai le teminei. E manatu le SA Health po le South Australia Health wa mawalunga I le au whai o le au pesia I le flu o na o le tele o mea sa whaatino I le vaitau o aso fia sa tumutumu ai tangata. Ai le ngata I leo le si iti o le au whai o tangata malanga mai le atunu o nisi e o mai lava ma virusi o le flu. Whai mai le soifua maloloina o le tāua I o le wha malusia o e mātua o le puipuinga o le whanau. Ai mai se lava mai whaamai ia whaapea ma whautua ina le whaanonofo tamaiti whale pe a whaia a whia le flu I le teimia e ai a onga. Whautua ina fwoi le whaia o tuipui o le flu e le ngata I le whanau a o le au mātutua fwoi. O leo maua leo le ali ileana whetaua ina lo na sau o se whale I le penisini ma whaamatau tangata e to'atolu sa ia I tutonu. Sa loka lea whaitua le Gold Coast, au tau mo whainga aduenga le sosoani whaapawave, au le afo le tasi le bavea ona li lana tupuai lea whaalavelave. Whai mai leo na longoina la tau I se alii, o lo ia whaini whaamatau ni tangata, ma sau solo le penisini le whale lea I le Gold Coast. Tolu su tasi tau sanga o le ua moria, ma wata ua fo e tolu tangata na ia whaamatau ina ai le aini manuanga. O lea so ua whaatulanga e tula iai o ia I luma le whaamasinonga. Ma le tala muli, wa le whaamanuia ina fo I se tasi le whailonga mua le Powerball le pō na pō, lea e se lau miliona lo na malo. Whai mai le ofisa le loto se fulurima pepa na malo I le tai se lau tolus fulurua afe a le tangata I le tūlanga lua. Lono winga lau si I atu nei le se lau 5 miliona le whailonga mua le Powerball I le vai aso fou, ma o le whailonga lo na lua au pito te lelea o whaamawina I te tono au Ausetalia I lea tālonga. O le whailonga au pito maualunga o le se lau 10 miliona ia o ke topa o le lua afe lua sfulmule lua. O whailo mai le ofisa o le loto e le taumate o le amatua I wha o popo atu le toatelo le au tā alo I le vai asofou I le fia maua o sina vaenga po o se vaenga atoa foi o le se lau 50 miliona o le Powerball. Ia o tala ia le video Samoa mo le nei fo i aspirale mai Ausetalia to e whailo e fo I le vai aso mua ia mo seisi whaopoponga le tautua le radio Samoa a ia manuia tele le whaiunga le vai aso wha soifuea.